booda nuti nagaan barbaannu dhiisaa Mubaarak eega isaan nagaan gara jirraa isaan hawliyaa akka siiti rakkoon hin jiru lubbu waasitti bala warri nagaan barbaanne deemsifne raasirra Habibaani qaama kamiinuu ayaalamu qaamni kamiyyuu abaraaramu Birijistonis Habibaanis dubartii ta'an malee jechuudha nama baay'ee yaadudha qaamni lammaniyyuu ayaalamu jedhaa jiru amma immoo maaliif nu gaafatanii ija jaraatiin arguudha madaa maaliif nu gaafatanii hin jedhin tokkoffaa uummanni keessi hubata akkati dhugaa qabdu ani iyyuu maalan jedhaa ture obboleessi kee dirqama madaa arguun qaba ija kootiin waa dubbachuudhaan jedhaa ture amma immoo ija kootiin arge miti dubbachuudhaaf aannan qaba maa gaafatamne maa fixaniittu sin amma dirqama keessan fixaniittu kana booddee viidiyoon sin bantan hin jiru Habibaa wajjin haasofne akkamitti yaala argachuu qaba obboleessi keenya inni sunis akkamitti yaala argachuu qaba jennee nagaa buusuuf dubbataa jirra naa obsaa ishi Habiba አሁን እንዴት ነው የምናደርገው ማርቆስ ወዴት ነው የምንጀምረው ከየት ነው የምንጀምረው አሁን ይሄን ነገር ኔትወርክ እየተቆራረጠ ነው ኮፕሊንግ ወዳ ጆሌ ኮፕሊንግ እኮ እኛ እኮ ተናገርኩኝ እኔ ሁለቱንም ላሳክም አልኩኝ እኮ መርካርተን ሀራ ወንት ደገኘ ፊ አርጊኔ ወንተ ባየነ መገድሲሱ ነመሪፋቺሱ መጋለ ሳውዲ አረቢያ keessatti ijoollee oromoo fi amaaraatti wal waraanii baay'ee wal miidhanii halantaane dorkeessanii ijoollee wal facafachaa walitti taphattee jirti. Yaa ta'u malee ani wanti naan galle tokko yoo du'aastee du'aa ofii owwaallatanii bakkaan gaatanii yoo dhukkubsataastee dhukkubsataa ofii yaallatanii erga bakkaan gaatanii booda gara qaama ilaallatuutti deemu malee ijoolleen amma kana wal miiteetoo gara mana yaalaan geessin mana keessa kaanii mana irra taa'anii gumaa gaafachuu hamma kana irratti gana lola kan biraa kaasuun gaarii natti fakkaatu isin maal jettu? Bakka kanatti ijoolleen keenya Oromoo maal jedhanii gumaa yookaan kaasaa nuuf kaffalanii gumaa sana riyaala Saudi Arabiyaa 100 barbaannaa jedhanii gaafachaa jiru. Wal dhabdeen ammas lola irratti lola dabalaa jiru isa kana. Gumaa riyaala 100 riyaala Saudi Arabiyaa nuuf kaffalanii jedhanii gaafachaa jiru. Ijoolleen Amaaraa moo Habibaan bakka buutee gumaa yookaan kaasaa waan jedhamu kana duunullee hin kaffallu sanarratti waliin gallu tasuma garuu ijoollee sana isa Oromoo isa Amaara sanas lamaan isaaniiyyuu itti gaafatamummaa fudhadheetiin gara mana yaalaan geessa nan yaalchisa isa booda gara araaraa gara አሁን አንድ ነገር መናገር ብፈልግ ማለት ነው አንድ ነገር ልናገር ተናገር ማለት አሁን እኔ እንዳለው ዋው እሱና እኔ እንዳለው ጎን ለጎን ነው አንደኛ ነው አንድ ላይ ነው የምንተኛው እውነቱ ነው ግን ማለት ነው እኔ ጎን ለጎን እየተኛን እያለን የተለያየ ሰዎች ላይክ በማድረግ እኔን ፎቶ ፕሮፋይል በማድረግ የተለያየ ሰዎች ላይክ በማድረግ እንደዚህ አይነት ሰው ነው ከኋላ ነው የሚያደርገው ይሄ ልጅ ከኋላ ነው የሚያደርገው ምናምን ብሎ ይላል ስለዚህ አንደኛ እኔ አሁን በዚህ ላይ ተናደርኩት ትልቁ ቴንሽን ሆንኩት እንጂ አሁን በሌላ አይደለም ትልቁ ቴንሽን ሆንኩት ለምን እንደዚህ ይለኛል በምን ምክንያት እንደዚህ ይለኛል ነው በቃ አሁን ያን እሱ ሳይዋሸኝ ለነፍሱ ብሎ ማለት ነው ይንገረኝ በቃ ማለት አዎ ብያለሁ በዚህ ምክንያት ነው ያልኩ ምናምን ብሎ ያለውን ነገር ይንገረኝ እስኪ አንድ ቃል እንትን ካላችሁኝ ማለት ነው ጨረስክ ሐሳቡን ቀርበልን ጠይቁልኝ እሱንም ነው ያለው አማ Mubaarak dhageessanii minutuwaan isa gaddine asuma binne mitisooti goone age rakkoon qabu ka amin waan jaan dhageessanii jarrillee mana banattee qabaa fidaa jettee itti jirtii jaanii isin nagaa buusuuf rakkattanii waan nagaa asootti jirtanii warra nagaa isinii waliin buusuu barbaadu kanaanii deemaadha warra keessan sirreessa. booda nuti nagaan barbaannu dhiisaa Mubaarak eega isaan nagaan gara jirraa isaan hawliyaa akka siiti rakkoon hin jiru lubbu waasitti bala warri nagaan barbaanne deemsifne raasirra Habibaani qaama kamiinuu ayaalamu qaamni kamiyyuu abaraaramu Birijistonis Habibaanis dubartii ta'an malee jechuudha nama baay'ee yaadudha qaamni lammaniyyuu ayaalamu jedhaa jiru amma immoo maaliif nu gaafatanii ija jaraatiin arguudha madaa maaliif nu gaafatanii hin jedhin tokkoffaa uummanni keessi hubata akkati dhugaa qabdu ani iyyuu maalan jedhaa ture obboleessi kee dirqama madaa arguun qaba ija kootiin waa dubbachuudhaan jedhaa ture
amma immoo ija kootiin argamiti dubbachuudhaaf aannan qaba maa gaafatamne maa fixaniittu sin amma dirqama keessan fixaniittu kana booddee viidiyoon sin bantan hin jiru Habibaa wajjin haasofne akkamitti yaala argachuu qaba obboleessi keenya inni sunis akkamitti yaala argachuu qaba jennee nagaa buusuuf dubbataa jirra naa obsaa ishi Habiba አሁን እንዴት ነው የምናደርገው ማርቆስ ወዴት ነው የምንጀምረው ከየት ነው የምንጀምረው አሁን ይሄን ነገር ኔትወርክ እየተቆራረጠ ነው ኮፕሊንግ ወዳ ጆሌ ኮፕሊንግ እኮ እኛ እኮ ተናገርኩኝ እኔ ሁለቱንም ላሳክም አልኩኝ ሁለቱንም ሰብስቤ ቲክቶክ ላይ በራሴ ኃላፊነት በራሴ ቤት ሰብስቤ ላሳክም ብዬ በዛ ተስማምተን ነው ያንን ልናደርግ እዚህ ጋር የተገኘ ነው አሁን ደግሞ አዲስ ነገር መጣ ካሳ የሚባል ነገር ካሳ ከሆነ ላሳክማቸውና ለህግ አሳልፈው ይስጡት ልጁን ህግ ይቅጣው የሳውዲ ህግ ይቅጣው ለፖሊስ አሳልፈው ይስጡት እንዴት እንደሚሰጥ አላቅም ካሉ እኔ እንዲሰጥ አደርጋለሁ እኔ የሳውዲ ዜጎች አሉ ለነሱ አድሬስ ሰጥቼ እንዲያዝላቸው ማድረግ ይችላል እነሱ አድሬስ ቀይረው ሴፍ የሆነ ቦታ ከሆኑ በኋላ ለራሳቸው ከፈሩ ይሄ ነው ያልኩት የመጣሁበትም አላማ እዚህ ጋር ሁለቱንም ወንድሞቼን ወጊንም ተወጊንም ለማሳከም ነው አቋሜ አንድ ነው ይሄን ያለው ነገር ነው ጋር ካሳ ለሚባለው ነገር እኔ አላቅም ካሳ ከፍትህ ህግ ነው የሚገኘው ፍትህ ከወጊ ለተወጊ ፍትህ የሚሰጠው ህግ ነው ሳውዲ ውስጥ እኔ ነገር ይፈጠሩ የሳውዲ ህግ ይቀጣዋል ግን ህክምና ግን ሁለቱም ወንድሞቼ ናቸው ሁለቱንም እኔ ላሳክም ብዬ ነው እዚህ ጋር የመጣሁት ሙባረክ ሐሳብ ልስጥና ሙቤ ሚውት ላይ ነን የሐሳብ ልስጥ ሙቤ ሚውት ላይ ነን ሲጀመር ሙቤ ሚውት ላይ ነን እኮ ስለዚህ ያሰብነው ነገር ልጁ ሁለቱም በህይወት አሉ በጣም አሪፍ ሆኖ ተስማምቶ ይቅርታ ተጠያይቆ የተፈለገው ነገር በሰላም ቢያልቅ ምኞቴ ነው ደስ ይለኝ ነበር ሁለቱንም ስላየን ደስ ብሎኛል ኔክስት ምን እንደሚፈጠር አላቅም የእናንተ ሐሳብ ለህግ አሳልፈው ይስጡ ካሳ ከጠየቁ ብለሻል ህክምና ከሆነ አሳክማለሁ ብለሻል እነሱ ደግሞ ህክምና አይደለም የምንፈልገው ካሳ ነው ብለዋል እናንተ ካሳ አንሰጥም ብላችኋል ስለዚህ ውሳኔው የልጆቹ ነው ምን እንደሚያደርጉ አብረን እንጠብቅ መቼ ነው እኛ ህክምና እንፈልግም ካሳ እንፈልግ ያሉት አልሰማንም እንደዛ ሲሉ ጠየካቸው እንደዛ እኔን እኮ አሉኝ እኮ ቃል በቃል እንደዛ እኮ ያሉኝ አሉ abdi na dhaggeeffadhu nuti teenyaafuuni wallaalanna wanni nuti feenu gumaa mucaa feene namni rafe lafa diramu jechuun akka waan du'eetti keenya kan jira kanama diriirsu akkamitti irraa bu'e waan san ta'eefu eega isaan latti dubbee gusee qaban nutis itti fufna rakkoon qabnu kalaas wanni biraa takka hin jirtu waan takka yaadarraan goona isaan kudha nuti diidam goonee qabna wanni takka hin jirtu isaan tokko yoo qaban nuti 15 goonee qabnee fuula isaanii duratti isaan garsiifna. ይሄ ነው እንግዲህ አልቋል መሰለኝ ትርጉሙ እነሱ ያልኩት ነው የምተረጉምልሽ እኛ የምንፈልገው የተኛ ሰውን መውጋት ልክ በቃ እንደሞተ ነው የምንቆጥረው እንደሞተ እንደገደለው ነው የምንቆጥረው ስለዛ እንዲያሳክሙልን አንፈልግም እኛ የምንፈልገው ነገር ካሳ ነው የሚሉት ብሏል አቢባ የቀደምም ብሏል አልዋሽሽም አሁንም ወላሂ ብሏል እነሱ ያሉትን ነው እያልን ነው ቆይ ግን ለአንዴና ለመጨረሻ አባግዲ እዚህ የገባችሁ ቤተሰቦች ምን ትላላችሁ እኔ ሐሳብ ቆይ አስተራቂ ሐሳብ ማሜ ዝም በል ሙቤ እኔ ሐሳብ አለኝ ለምሳሌ ሀቢባ እነዚህ ልጆች እናሳክማለን ስሉ አይ እኛ ማሳከም አንፈልግም ካሳ ነው የምንፈልገው የምፈልጉት ካሳ ምንድነው ለምን ማፍን ጋፈተኑ ካሳ እንጀሪ በርባደን ማኒ አከኛ ወአሙርቴ ቀቡቶ እኮ ሲገሌ ውሳኔ ያለው ነገር ምንድነው ካሳው የምፈልጉት ፈከኛ ኑቲስ አስረታማ መቃኑ በዳጅራ ሲገሌ ዋንቶ ኮሙርቴሰኒናን ሀቢባ yoደንደ ሲያጎቱ ዮሲን እንደንደው ጀቴ ሀቢባ አምባቴና ኑቲ ሰበቶ ኮሚቴ ቶኩፋ ዋን አካ አዳ ኦሮሞ ኬሰ ዋን እንጅረዳ ሲገሌ ኑቲ ኦቦሌሰ ኬኛ ዋን እንበርባዱ ጎቹ ፊደንደኛ ሲገሌ አኮ ኦሮሞቲ ተቹድ አኮ ኦሮሞቲ ዋን እንበርባዱ ጎቹ ፊደንደኛ
mana lagaadheenne gumaa gaafachuun sirrii ta'e natti mul'atu akka ilma Oromoo tokkootti jechuudha. Warabbal kaabaa wallaahi gumaa gaafachuun sirrii ta'e natti mul'atu akka ilma Oromoo tokkootti. Sigalee waan mucaan kun barbaadu hunda yoo inni miiliyoona meeqa barbaade warra kana ofirraa gadachaasnee sassaabuuf hin dandeenye. Gumaa gaafachuun sirrii ta'e natti mul'anne si abbaa giddii haallachuun hasaab sheeraa dirgu. Yaadni kun bafitsum waan ta'u miti gumaa gaafachuun. Ugaadha wanti amma xiyyaan kaasee kun sirriidha. Wanti guddaan እዚህ ውስጥ ለሁላችንም ግልጽ እንዲሆን እኛ በእኛ በኩል ማለት ነው ገባሽ ትልቁ ነገር ልጁ በዳይ ከተበዳይ ላይ ቅሬታ አለው አሁን ቅድም ሲናገር ሰምተሽ ከሆነ ማለት ነው እንዲ ብሎኛል ይጠይቅልኝ ያ ማለት ድርጊቱን ፈጽሞታል ያም የሚያካክድ አይደለም እኛ አሁን ቅድም የፈራሁት እኔ ምንድነው ይሄ አቡ እንትና የተናገረው ነገር ድንገት እውነት እንዳይሆን ፈርቼ ነው መታየት አለበት ያልኩት አሁን ኦሬዲ አይተናል አረጋግጠናል በእኛ በኩል እንደኛ እኛው ራሳችን አባግዲ አንዴ ወደ ሌላ ነገር ስለሚወስዱ አባግዲ አንዴ ወደ ሌላ ነገር ስለሚወስዱ አሁን የተናገርኩትን ነገር በአማርኛ ለሀቢባ ልንገራት ይኸውልሽ ሀቡ በእኛ በኦሮሞ ባህል ማለት ነው ካሳ መቀበል በፍጹም የማይቻል ነገር ነው ሶ ይሄ ልጅ ተወቅቷል ተጎርቷል ካሳ ከፈለገ እኛንን ምንከሰው እኛ ወንድሞቹ አለን የፈለገውን አይል ብር ይንገረንና እንሰጠዋለን ይሄ ካሳ የሚባለው ነገር ይሄ ማህበረሰባችንን የሚያንቋሽሽ ነገር ነው ሶ እዚህ ጋር ሰላም ይውረድ ከልጁ ጋር ሰላም ይሁኑ ልጁን ይልቀቁት ለወንድማችን የሚያስፈልገውን ነገር እኛ እናረጋለን እናንተ ደግሞ ለወንድማችሁ የሚያስፈልገውን ነገር አድርጉለት ይሄ የሰው ልጅ ግልጽ የሆነ ንግግር ነው ምንም ነገር ሌላ ነገር አያስፈልግም ስማችንን አታጥፉ አቦ አጉታ ከዋንታ ከጀዋ ባጊት ያው ይሄንን እንደ ሐሳብ እኔም ያንተን ሐሳብ እደግፋለሁ እዚህ ጋር የምትናገረው ነገር ትክክል ነው እኛ በተቻለ መጠን ለልጃችን ለልጁ የሚደረገው እናረጋለን ኢቭን ለሁለቱም ልጆቻችን ናቸው በነገራችን ላይ እንደ ኢትዮጵያዊ ማለት እንደ ዜጋ ይመለከተናል ይሄም ይመለከተናል ያኛውም ይመለከተናል ስለዚህ ዋናው ነገር እነሱ ትላንት አብረው ሲበሉ አብረው ሲጠጡ አብረው ሲኖሩ የነበሩ ልጆች ስለነበር ጥፋቱን አውቆ እግሩ ላይ ወድቆ ይቅርታ ይጠይቀው እንደኔ እንዳባግዲ ማለት ነው ከዛ በተረፈ ያለውን እኛ የሚያስፈልገውን ነገር ሁሉ እናደርጋለን ማዋጣት ነው ሌላ ሀቢባም ከኪሷ ከየት የምታመጣው ነገር የለም ህዝብ እንዲያዋጣን የምታደርጉ እኛም ራሳችን ማድረግ እንችላለን ይሄን ነገር ስለዚህ በዚህ ጉማ ምናምን ወንቲ ጀደንኩን ኢፈሜ ኑቲ ጋፈተሙማ ፉደኔ ሙጫከን ወላቺፍና ዋን ኢሳፍ በርባቺ እንዲከኝ አሱመቲ walitti bufne singargarra wanti guddan gurban badisa amane ifama yosi gafate sun guma hunda caala jechuudha inni jalqaba ukubbin tokko kasi ukkubu kan simide sun badisa bare ifama yosi ngabanne inni ukubbi tokko erganni ifama si gafate yo achirratti dhabbate ilmucaa keenya mo ofi keenya akkuma mana keenya banne asitti ማለት ማለፍ የለባችሁም ይሄ ነገር በጣም በስቷል መቆም መቻል አለበት እኛም እዚሁ ነው የምንኖረው እዚሁ ሳውዲ ማለት ነው በተለይ የጋዊዎቹ ስነ ስርዓት መያዝ አለባቸው እና አቡ ፋኖ ምናምን የምትሉት ትክክል አይደለም ነገሮቹን አስተካክሎ በሰላም አብረን የሰው ሀገር ላይ እንደ አንድ ሀገር ሰው ልጆች አብረን መኖር ካልቻል አሳልፈን እንሰጣለን ትክክል አይደለም ይሄን ነው ማለት የምፈልገው ብርጅስቶን ሐሳብ ችግር የለውም ሐሳብ ምንም ችግር የለውም እሺ አንዴ ከይቅርታ ጋር መናገር የምፈልገው ነገር እዚህ ጋር አሁን መጀመሪያ ልጆቹን ማሳከም ነው የሚቀድመው እናሳክማቸው ከዛ ወደ ህግ ይሄዱ ብያለሁ ይሄንን ያልኩበት ምክንያት ካሳ እንፈልጋለን ስላሉ ነው ኪያን መጀመሪያ ማመስገን ፈልጋለሁ ካሳ እኛ አንቀበልም ሼም ነው እኛ ለራሳችን ብቁ ነን አያስፈልግም ወንድማችንን እኛ እንከሷለን ብሏል ቅድም እና ግን ካሳ መጠየቅ የነበረባቸው መጀመሪያ ይሄኛውን በድሏል በጩቤ ወቅቷል ግን እሱም ተደብድቧል ላይክ ተካካሳ አይነት ነገር እንደዛ ብለን በእርቅና በማሳከም ብንጨርሰው ጥሩ ነው ምክንያቱም እኔ ሁለቱም ወንድሞቼ ናቸው ሁለቱንም ለማሳከም ነው እዚህ ጋር የመጣሁት ሙባረክን አናግሬው እኔ ቤት ነበርን አይ እዚህ ይሻላል ሲሉ እሺ ብዬ የመጣ ነው ሁላችንም ሰላም ፈልገን ነው እርቅ ፈልገን ነው ሁለቱ ወንድሞቻችንን ለማስታረቅና ለማሳከም ነው ሶ ካሳ የሚባለው ነገር ይሄኛው ልጅ ባይደበደብ ነበረ
ባይደበደብ ኖሮ ይሄ ብቻ ነው ተበዳይ። አሁን ግን ሁለት ተበዳዮች ነው ያሉት፣ ተበዳደሉ እርስ በርስ። ስለዚህ ተካካሰ። በቃ አሁን ይቅርታ ተጠያይቀው ይቅርታ ጠይቆ ሰላም ተፈጥሮ ሁለቱንም ወንድሞቻችንን እናሳክማቸው። እኛ ሁለቱም ወንድሞቻችን ናቸው። ይህንን ነው የምለው እኔ። አመሰግናለሁ። እሺ namni biraan dubbatina turumbadu carraasii kenneera mi'uutii qabadhaa warri kaan. Galatame hube haasaa dubbiin dhumatte irra deddeebi'uu jirtan malee jarri nagaan feetu nama nagaan feene wajji nagaa barbaaduun hin barbaachisu. Dhiifama nu gaafadhaa namaan hin jedhan abbaan badii fi beekee dhufee ofiif dhiifama si gaafata. Dhiifama na gaafadhu jechuun durumaa'u sunumtunuu karaa badiidha. Uumaa hambaa keessa hin jirtu. Namni tokko si waraanee kootu dhiifama na gaafadhu beenyaa naa kafalii hin jettuun harkaa qabda waan harkaa qabdu waan harkaa qabdu jabeeffadhu kabiraa gaffidanii kabiraa gaffideetis gaset dhumatti dubbiin wanni asii ta'anii kadhee hikkiminnaaf dhufnee maali hikkiminaa abbaan ofiif wal'aanaa jira rakkoo hikkiminaa hin qabnu itti himaa obboleettiin teenya haa galatoomtu ifirraa deemjaan yoo karaa ijoolleen gaafattirratti ijoollee hojii deemuu dandeessa ijoollee waan jettara dhaabbattee tan karfatu ijoollee wajjin san hin danda'u jette taanaan karaan kun karaan dhufee fi miti jettee yoo itti walii galuu baatte dhiiftee deemuudha ishiinis. Tabira waan ijoolleen jette akka amma reefun tana kiyyaan faan jedhan beenyaa nuti hin kaafannu sheemidhaa maaltu sheemidha nama tokko yakka tokko malee oduu ati nyaachiftu harka keetirraa nyaatee deebi'ee gaafas nyaate suni sheemiin qabdu islaaha sheemiin qabdu nama sani akka harkaan kafalatan dhiini dhiiganii kawaraa nami lukkuu miti yookaan tuutaa miti ilmoo namaatti dhiini gannaqame itti hanjamuun ta'u jaalattus jibbitus abufaanoo murteessee ture ajjeesaa jee deeme isaan murteessee harkaan kafalatan namu yoo harkaan lafarratti gabbu'anis sodaa dhiisaa boccisuu keessaa ba'a uummanni isin ajaju feeti asitti illee dhufte isin waraantee murtii isin kennuu jirteesse mana murtii isaantu isinii ta'u jira no waraanamtee deebitee nama kadhattaa waraanamtee deebitee kootu jettee boochee dhiifama isa gaafattaa ofii waraanamtee amala gadi galummaa kana keessaa ba'a garaa keessan isin arga uummanni tanaaf isinitti boonee akkatti koostar jeesinitti haasaa koostar jaasaa harkaa qabdan waan harkaa qabdan itti fixanii itti fixatis keessa baasanii keessa baasetis maal eenyutti eenyu gadi maa bocciftan nagaya namni hin feene kaati kophatti feetu maali nageenyi gara lama tola malee gara tokko qofaa yoo ati nagaya jettee akkuma seeraa waan biyya keessa jiruu kana eenyutu eenyu gabbara eenyutu eenyu dhiifama gaafata abbaan balleessee mucaan dhiifama gaafate maatii qabaa nurraan hin baane beenyaa nyaatuni mucaa arsiidhaa katana dura yaaltan akkuma reefun tana keessa ijoolleen dubbachaa turte lafa gurgursiisan danda'anii lafaa miti lafee ofii gurguranii haa fidanii waan itti qabame kafalanii haa baafatanii san ta'uu baatti bara isaan barbaadanitti hojii deemuudha gabaabadha haga suman jedhan dhaabaa isaa hedduu. Ayyee as geenyeerraa amma murteen. Mubee carraa naa kennita moo nama biraatiif kennita? Ayyee fudhu. Okay na guddisa. Laala ijoollee keenya wanti sun hubachuu qabdanu nuti jara kadhannee miti tokkoffaa irratti wanni isin beekuu qabdanu nuti gumaa nyaannu yaada jedhu kiyyaa qofaa miti kan fide.